warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, karunia serta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih dapat melangkahkan kaki ke Masjid Izzatul Islam ini untuk melaksanakan atau pengajian rutin kita setiap malam Jumat, yaitu pembacaan surat Yasin bersama dan pembacaan Fatihah khusus. Sholawat iring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa setiap Kamis malam Jumat kita akan melaksanakan pembacaan Yasin bersama dan pengiriman Al-Fatihah khusus buat almarhum dan almarhumah jemaah Masjid Islam. Adapun secara yaitu yang pertama pembacaan Fatihah khusus yang kami mintakan kepada Pak Mardiono untuk membacakan Fatihah khusus, dan yang kedua yaitu pembacaan surat Yasin. Insya Allah pembacaan surat Yasin ini akan diholifahi oleh Bapak Al-Udin, dan yang terakhir doa ini nanti kami mintakan kepada Bapak Kadi untuk membacakan doa. Itulah acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk mengambil barakah acara ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya bacaan Fatihah khusus kami mintakan kepada Pak Nurdiono untuk membaca Fatihah khusus kepada Bapak Otu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara jemaah yang kami hormati, seperti biasanya setiap malam Jumat kita bermunajat kepada Allah di Masjid Izzatul Islam ini, mengirim doa kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita sembari berinfak untuk kemakmuran masjid ini. Untuk itu pada malam hari ini kita akan mengirim doa kepada keluarga besar Cik Yanti dan keluarga besar jamaah atau pengurus Masjid Izzatul Islam yang telah mendahului kita. Untuk itu marilah Bapak Ibu saudara sekalian kita ikhlaskan sejenak dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jangan main ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali jami' arwahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
min masarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa nahusu khususan ila almarhumah Hajjah Sukima binti Usman wa ila khususan almarhum Haji Samsi bin Haji Samsudin wa ila khususan almarhum Hasim bin Haji Daud wa ila khususan almarhum Osman bin Hawa wa ila khususan almarhumah Masya binti Hawa wa ila khususan almarhum Haji Samsudin bin Hawa wa ila khususan almarhumah Cik Uning binti Hawa wa ila khususan almarhum Bapak Dr. Andes Sunardi bin Cik Nang wa ila khususan almarhum Bapak Sugiman bin Sastro Prayitno wa ila khususan almarhum Ali Rahman bin Pulan. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah kita yang telah mengimpakkan rezekinya untuk masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, sehat jasmani rohani, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, terima segala amal ibadahnya dan dilapangkan serta diterangi kuburnya serta ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Salim ala mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tunzir القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده الذين من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ومنافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini wa yakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ma yanbaghi li jalalika karim min sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil malin ala yaumiddin wa sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ja'al subhanal munafis an kulli madiyun subhanal mafarz an kulli makhzun subhan ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun subhan man iza arada syai'an ayyakulahu fayakun fa subhanallazi biyadihi malata kulli syai'in wa la turja'un. Ya mufarij farid ya mufarij farija farij alaina hammana wa ghammana fardan ajil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sababa makranahu minal Qur'anil azim min surati yasin wa ma halalnahu min la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdi wa ma salahu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wa silatan wa rahmatan min mawahibi fadlika wa karamika nazilah nuqaddimu zalika wa nudihi ila hadrat nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi
alihi wa ikhwan min amyal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa likulli min ashabati wal qarabi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin min kali yumiddin. Summa ila arwahi man kana kirwatuha huna bisababihim wa ta'alawna zalika kullahu min ajalihim wa ala nabiyatihim man anta a'la wa alama bihim wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin. Summa ila arwah almarhum Haja Sukimah binti Usman. Summa ila almarhum Haji Samsi bin Haji Samsudin. Summa ila almarhum Hasim bin Haji Daud. Summa ila almarhum Usman bin Hawa. Summa ila almarhumah Masyah binti Hawa. Summa ila almarhum Haji Samsudin bin Hawa. Summa ila almarhumah Ci Uning binti Hawa. Summa ila almarhum Sunardi bin Ciknang. Summa ila almarhum Sugiman bin Sastro Prayitno. Summa ila almarhum Ali Rahman bin Tulan. Summa ila almarhumah keluarga besar Majelis Masjid Izzatul Islam. Allah majalhu hijab lahum minan nar. Allah majalhu itaqlahum minan nar. Allah majal qabrahum raudatan miral jannah wala tajal qabrahum kubratan min khafir niran. Allah mafir lahum warhamhum wa afi wa panhum wa akhrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa ja'al jannata maswahum. Allahumma anzil rahmati wa ni'mata alaina wa ala ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal minin wal minat min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nusur. Allahumma sabbihum bil sabit. Allahumma sabbihum bil sabit. Allahumma sabbihum bil sabit. Yusabbitul ladzina amanu bil sabit bil hayatid dunya wa bil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma fir lana dzunubana walidina warhamhum kama rabbawna shighara wajal muslimin wal muslimat wal minin wal minat al ahya'i minhumul amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan bil jasad wa ziyan bil ilmi wa barakatan rezeki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan nar wal afwan al hisab. Allahumma jamilna bi sihhat wal afiyat was salamah wa haqina bi taqwa istiqamah wa adil min mujibatan nadamati innaka samid du'a. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna ma kuntum taqabbal.